Namba ya antu baria baturaga na murimo jwa cerebral palsy ntere chiabori nitite na mbere kuongereka na gikundi kimwe na rietwa Maria NJERI nikiambirite mubango jwa kuthomithia muingi na muno aciari baria bamenyeraga ana baria bari na murimo juju. Kelvin Kimathi na gutumenyithia cio. AANA bao baria batwira murimo ywa kimwanya yekene CELEBRAL PALSY kuma borisi bagunekite na utungata wamo na Moritani kathomba kuma kiri ataalamu ma murimo yu kulukira mubango yo ambiri twinkathe ya mubungu wa Borinda Orizmoga mintere oiji bao watanirite na ikundi bingi mwanya kireo kya Njeri Maria Foundation kira kitungatira murimo yu na undene muno maingi twije mawathe tukuona ende we mawathe na ndirio ndetandethira ana baba ingi panene bakunikiri omwana okethira kunikiri ono ndorie na atembieje. What is the problem? Ngitaga nkona is a challenge kieta wa cerebral palsy ndi antu bara bangi batije imbio ke antu o 15 okethira antu batano ndona iwithina. I found that's a big problem. Kenda ndiko choka back to Nairobi ndachoka na ke with my friends and family ndambiria kwariria mantu jau mono ndoria cerebral palsy itetheka ataya. Soon enough dona help dona antu bakuntetheria nio na mathugani mono na irio nda referred ke Njeri Maria Foundation nyume ya kugunana bao na mathaga mwanya yobombethia wita itabu nini na Moritani ya reo Doris mataro yawe kiria shariba kuruba baina na bao kinyabo kira tuonere muno akuru betu batiku bara baingi aja tukona tugataga the only men the only women akuru batiku atanoshia batiku baba batiku nangu challenge the men, the fathers of these children to come up na bedro baki tedairia family na bagi tedairia ekuru bao na kinyata no chia baraba atanongina kana the men in the family baba tedairia keno bedo by role models non tunguge ni nene mono ende a man a role model akidore njeu would be very important. Njeri Maria na rero mwambirie wa ikundi kya Njeri Maria Foundation na rero tungatirite murimo yo mwankagu nikamuthiene tumoja nitawaomba hii ni safari hii ni safari watoto wetu hawatatembea kesho, hawataongea kesho, hawatafanya kila kitu kesho. Ndio. Lakini musikufe moyo, moyo kila siku munajitia moyo, munaomba Mungu, munajua mengi, muendelee kujua mengi. Mujua hii cerebral palsy nitamkalisha aje, nitamfanya aje, muendelee kujua mengi. Hii sisi ikuira maunia mwanya ya kugunana baba ina murimo yu. Mkienda nyumbani, si mnajua your community, kuna watu wako na hii shida na lakini wanaficha watoto. Be the champion kwa community yenu, kwa kijiji yenu. Ambia wazazi wasificha watoto. Iko usaidizi na usaidizi ya watoto ni therapy. Usisikize mambo ingine huko nje. Fanyia mtoto therapy, sazira mko naye hapo. Fanya joint kitu rahisi tu, movement kidogo ataweza kukatch up. Akiri ya sharibana baba rabagunekitana ne kumania mubango yoyu rambiria ntere iji ke yakwa kwe antu nditite na kwe antu inkinyitie mbuga ria twejire twa tweno bakungana ura tukomba kukarana na bau betu ikenda tukomba kubathire practice ya kungana ikenda bakomba gwita ikenda ura tukomba kumeta ndena akomba kuma na kwina chinji nene muno na akwa ingucokia ngatho muno ntukuri antu batwitite na kwiyo tukinyitie. Nkiripotera Weru TV kuma Bore mbita wa Kelvin Kimathi.